parish Bakhuid tong Dubai nagabinda bandari sabet karkongor bagun hapdeng jing shitam Dubai nagabinda rikendi suti baidon hapdeng ka jimpang jing shitam Dubai ru nagabinda ripin suk karmoina benyo ka jing koi jing kia Dubai nagabinda Francis Bere benyo jing koi jing kia Dubai ru nagabinda Bashira Jarwa benyo ka jing koi jing kia Spark like a truck. Number light spark like a truck. One baru ko hemmen ko para. One yaro jing is nay bajing ba. Kajing it and jing star and jing try bangin terwa ya ke jing ai ngu jongi bat ke jing tumo jongi hau jisu bat nginang wan raru ya ki kinabaro badon hapedeng exam duairu nagabinda ki bapang ki beshitam duai nagabinda ke India nagabinda ke North East India nagabinda ki Kristan baro ni duairu nagabinda ke Bible Convention hakane ke sngi sejain bagabor jisu kenang traikam halor baro ki bawan ban shimenda ha convention kumjuru minda kasngi kadba ki bapang ki bashitan ki ban duai bakinang yo bor now jisu ban light luid na jing shitam junki ha kerteng upa badu kon badu mensi Bakhuid amen kajinga e jungo trai jungi jesu Christ bad kajingi jungo Palei lem bad kajinga silak jungo mensi Bakhuid Kindon rengka bat pi barra ko himen ko para tongin sangesh por ban pan map nagabinda baro kilait jongi ngilong ginom pop badu jisu ulong ge jingkermen nagabinda jongi bandup job halor baro jait ki jing siniu baro ko boruk soid tongin nang IT yalade tongin pindam yalade hakamatu jisu kanamba ngindup laban yang joy persha ya baro ki pop bad ki jing siniu jongi Kotrai jisu sait kud yangi nagas namba kardor jame na baro ki pop ki bangi lale nga palam au Palei badon board baro badika pi ko himen ko para bangale pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ki jingle palat junga da ki jingle palat junga da ki jingle palat bakrao e junga namar kata karpadi ka Maria Bakhuid kabayai sa katay soti ya kiangel bat kiri koi badia pi ko himen ko para banduwai nagabinda junga how try ublay jungi ublay badon bor baro ni sune yangi padandala mapigi pop jungi
Unyalam yang isyaga jingim bam jekut. Kindrat ko blehis neyangi. Try kindrat ko blehis neyangi. Kristo ma ko Kristo ra ko no penim jangi penim yangi. Try kindrat ko blehis neyangi. Try kindrat ko blehis neyangi. Kristo ma ko Kristo ra ko no penim jangi penim yangi. To ngin nia duwai. Ngin dum lang ya baharo ke jing duwai jangi ke jing tumu jangi. Pau jisun pin seiso ya kabangi trang nawu ngi kerpat nawu. Da kabas ngeverit ko trai ngi kot kerpat ya kaburam jame ba kadbah kasngi buram janga jimpenim jangi kanang jan kataro kanang shirhem ka jingri balai jangi ban poi shaga jingrakhe ya ga jimaya paska janga tagasni da utrai jangi uji sukri sukun jame uba imbat sensha renkhat badme ha ga jingelong khawe jangamen sim Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kajing pule na kitab Jeremiah. Kalong ko bahnyaw, kat kot arpulai ter hado arpopra. Utrai ula ongkum ni. Ya kene ka hukum ngala ai hakipa jonga. Tokongo ya kaktien jonga. Bakumta nganlong ublay jongpi. Bat mapi pinlong upai jonga. To ya hakalenti. Baro kabangala hukum yapi. Klang ba kie kindob yaj bha na kabanta jongpi. Henry kimshem kongo nesha skor ai. Penban kila yaj halaka jong kamon. Bad ha ka jing mutlop jong kido nod baman jongki. Nado bakila hado bakila nang sniu. Ha ka jaka banang kambha. Naduk kata kesgi bagi kepatan menjong pi kilami na Egypt. Haduk menta mene. Ngalayai pa syapi ya barok kisyakri jonga kinong ya tulupa. Henry kim syam la sengap yanga nesha skor ai. Penban kilale mutlop kilale kamsniu ban ya kikpatan menjong ki. Kumta pinkren ya barok kini kikentien haki. Henry kinom shashkor yaki. Pinkot yaki. Henry kinom ti. Te kumta pinong yaki. Kane kalong kajaj ben rew kabam shem kongo ya kaktien jong utrai ublay jong ki. Bat ki bom pediang ya kajing sneng. Kajing shisha kalaja. Laweng no yaka nakirim yang sintur jongki. Kaktien jong utrai. Jumlah kesam kendai pusan nomor news pak Bakhuid. News pak Bakhuid. Nyeruai antifon baar. Dipat way ar review rak. Pathway R, renew, track. Todo guardene shu, kom hendai harisya.
Utrai undon rengkat bat pim. Kajing puli naka gospel Bakhuid kat kumulukas. Ujisu ulabeno ya uksuit ubam light kren. Haba uksuit ulamino uta ubrio bam light kren ula kren. Bat ki paidba kilalingo. Henry don naki kibala ong. Ubeno yagiksuit da ubils bol. Uramba kiksuit. Kadba kiwei pat bantenju yawu kilapan na u yakadak na baning. Henry ma'u ba utip yakijim paraka jongki ula ong haki. Man ka hima kabayang persya yalade kan jot tiyaw. Kaying kasem kabayapait kan kelon. Barlada usoitan ru uyang persya yalade kumno kahima jongu kanne naba pi kenno banga beno yakiksuit da u bills bol but lada nga beno yakiksuit da u bills bol tila da uno pat ki kon jambi ki beno yaki kumda ki kon jambi ki kinlong ki nong bishar jambi Henry lada kade da ka shinriak ti jong uble banga beno yakiksuit ti kahima uble kalala wan happening jumpi. Haba ubri ubakalain ubalabiang ba ki atiar uap yala kiying ki mar ki mata jong ubaro ki Sngi. Henry haba ubakam kalain uyale yau badu job. Urongno baroke atiar hakiba ula shania. Badu yasam yakaba ula lute. Jar rubam long bat nga ulong persya yanga. Bat jar rubam yalum bat nga upensa pra. Ka gospel jong utrai. Ko kemen ko para bagid how try Jesus Christ ke jimpule mendakasngi ki hikayangi kumno ngila balong ki briu ba klein bor dondro ki briu ki ba talot bor dondro ki briu ki klein bor ujaramya nongya tulupa ulayalap yaki paid Israel kumno kila balong ki briu ki klein bor bad balong ki ba klein bor ngide ban yard ya galinti jongo pale ngide ban shashkor ya upale klem pinduna eye bad ngiyusngo baki paid Israel kim shimla shashkor ya upale kim shimla kongo ya unong ya kinongya tulepa bad ki kirlalong ki batalot bor ka gospel minda kasngi ujisu ha ka gospel minda kasngi ujisu kren kumno ula banlong uba klein bor nangno yo ki bor but ki briu ki ba tarai sniu yawu ki kinno sniu yawu ba udon ga bor na maruk suit padu jisu ong shai kadar lada u shania ya uksuit umla banlong u klein bor but da ka bor uksuit umla ben be uksuit na maruk suit ulong batalot bor But kino ki buryo bashanya ya ka bor jong uksuit ne kano ka bor jong ki jinkniya kin kerlalong ki batalot bor lada kino ki buryo bam ngeit how jisu kin kerlalong ki batalot bor lada ngeit ya ka gospel ngin kerlalong ki buryo batalot bor lada ngi jingai na ka sacrament ngin kerlalong ki batalot bor Ladangim yad yagalindi bade jangu blay ngin kirlalong ki batalot bor. Nakatagadaw jisu ong kumno ken uksuit ulaban yale persya ya uksuit.
Uksuid unumsha yano banyale persha yavu light no ujisu. But day daka bor jisu ngila banlong ke ba klein bor. Naga daga dao jisu bu hakama jangi. Uburyo ba klein bor uap ya kiying. Bad kadba udan dan kataga bor omdon kino ki buryo ne kino ki borsnyu kilaban pinjot. Henra yaka kelip mat unang hiar na kataga bor. Namar kano ka daw, lese na ka daw jang ka jingkain sting, ne kano ka jing parkat ka basinyo, ne kano ka jing kongu yauksoid, kin sa kerlalong ki batalot bar. Temindaw Jesu wong tang ki ba yai ne badu kin sa klein, bad ya ka ba jingay na u kin pra. Te don buon ki buryo kilang ngop minda siya ka jingjot, lese kalaban long ki kiad, ne ka pop claim ne kino ki vepat ki pop ki wan rung haka jinga sem jongi haka jingim jongi na marba kila ke instinct ya ujisu kila ke instinct ya ka jingi kaiju kila ke instinct ya ka balang kila ke instinct ya ka gospel kila ke instinct ya ka hukum jongo balai bad kila ke instinct ya ka jingkoid kumno ngila balong ke ba klein bor ngila balong ke ba klein bor haba ngi kindiu ya ka jingkui jongo Jesu hapo jangi. Ngila balong ki klein bor haba ngi pendimai ya ka men siem jongi. Lese minta don bon gibruyo ki batalot bor. Wat ya kita ki bruyo batalot bor kila balong ki ba klein bor lada ki stang banwan pai shau Jesu. Nagata ka daw ka ain ka ba minta ka kot ka ayom ka baminta ka kot ka veri ki brio ben kerla ka bamud kadon ka bor ha ki brio ba kerla ka bamud ki pidiang biang eu Jesu par ki pendi mai ka jingem jonki na ka jinglong batalot na ka jinglong jong ka pop ki rai ben wan pai shau Jesu ha ka ju kata ka kerlemat kinyo biang ya ka bor temai par kin kerlalong ki klein bor ba kilaban yada ya ka jingem jongi kilaban yada ya ki ingasem jonki ko himmen ko para tongin duwai ha gane ki Eucharist Bakhuid ba bar mangi ngin kerlalong ki brio ba klein bor but puson ya lade ha kano ka binda jonga jingem chompi pis notu pitalot bor but pin klein badu Jesu krampa ubamen unum pinjot ya ka jingim jompi unum pinbra ya ka suka sain jompi hakano ka dor Jesu be id ni wan aiti hame ya ki jing thalot ba bon jangi bon sin ngit jot ba ngi pinbra ya ka jingim jangi pinbra ya ki inga sem jangi namar ngi kerlalong ki bri ba talot bor kat bangi dang jingai na me ya rap yangi hakane ka ayam len ban pendimai ka jingim jangi krampa ngin kerlalong ki riu bakalain bad ngiyale persya eu bamen rengkat bad me banlong ki basiso malong ki bakamen en yaro yau trai Jesus Christ tau yan playa ka jinget ka jingi nganget lay upa badan pohon bano nang tau ka baning bat ka kendo pada hau Jesus Christ ukun pamarwe changu utrai changi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria tesuti yau bala shalabin ho Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu la kya chaki bayap ka Sngi ka Palei la mi pan na ki bayap ula kiu shabani ushang shakamon ublay upa badon bor baro nang daw in wan pan ben bishari ki bayim bat ki bayap ngangit ho men siem Bakhuid aga balang Catholic Bakhuid aga jingasula kirikuid aga jimma biki pop aga jimmi pat kado aga jingim bam chikut amen Laispa Bakusa. Laispa Bakusa. Thank you.
ya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jumpi kallang ka ba pediang hun hau blai upa badon bor barra tu trai pen siknya ti chongi na ga chiro ro ka teng chu ka jing mentoi ki ba ka banang ko chu baro away topen kuit ya ki pai jame ko trai ngi karpad na baro ki jing to bria janga jimba kala kanamba ki jing tarwa jangi kinlong ki ba me pediang hun bad namar melekular haki ya ka baino janga jing shisha jame wacha bakin sno haki jing sno bha batala da o kris utrai jangim amen utrai undon renka batpim renka batpi token tiu yala ki donut ikin tiu ki shau trai tongin aingu ya utrai ublei jangim ashong ho batte da shisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin ran ko pa bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut nemar melak hukum yangi banai kangu kadem jangi da ka jinglen lade kramban pindu bor ya ka jing sarong jangi ki nong pop bat pen perlong yangi ki nong parto board ya ka jing spoon jame kaba ngi yai ailem ya ka jimbam jangi haki baduk bat kumda ngi pendon buram yame rengkat bat berlin ba ki angel kat ba ngi penbana da ka ve ka sur ya rom Bakhuid utrai Bakhuid uleki par Breng bat berteki dam Daka pulang jombe Wai osana shatron Wai osana tempur Wai osana yuble tulong Yaron yutabawan Haka bertek utrai Breng bat berteki dam Daka pulang jombe Wai osana shatron Wai osana tempur Wai osana yuble tulong ko men ko para tongin trang ya ka jimpen slay jung men sim Bakhuid halo jangi barho bangin dup long shisha ki riu klein ki kun ki ba klein banyale ekatma parsha ya ubamen man ka kerlepat ai ba men sim Bakhuid unam pin bit yangi bat pin biang yangi daga sap ka pong jung men sim Bakhuid daga jing kuit daga bor daga jingei da shisha melong Bakhuid ka trai ka temei jong ka jing kuit barom namar ka tangi karpadiame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga umje halo janki bakin karlalong yangi kamet bakas nam jang utrai jangi u Jesu Christ haka por bala dino yavu badala ka mons nubha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bad da ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shim bat to bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naga benda jumpi Hagaju kerukam enda lalaya bam ula shimya ka kuri badda ka baingu biang yame ula ayaka halake senran u ong
To shimbat to dina kane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang bati mai bad bam jukut. Yagaben penmi nagabinda jumpy. But nagabinda ki baboon. Nagabinda ga jimap yaki pop. Toleya kane ban kan mau yangam. Gosnam bakardor jangu Chris. To pen kuit yangi. Pen kuit yaki men siem hadim pen kuit. Pen koi pen kia yangi. Yada yangi na upamen. Kajing maya jeng kajing e. Katasin bani bam yune upu. Bani dina kari kaburi. Ni benda kajing yang trong me putra. Dat hadu Namar kata ngi ke pen mendaya ke jingia bad ke jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim. Badia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngu aidem. Namar mela nyu yangi ki babit. Ben yang hakamat jamme bad ben shakriya me. Da ka bas nge vrit ngi karpadiya me. Bangi ke bayo binda hakamet bagas nam ukris. Ngi long ki bala pinyata le kawe da umen siyam Bakhuid. Token mau ko traya ka balang jamme. Kabala priang hasatala ka partay. But the penjana yaka haka jingit. Rengat badu Francis upa Bakhuid jangi. U Wilbert Marway nu Bishop jangi. But bauru ki lingdo but ki riniam. Token mau lemroi ki himen ki parashin rang but kinde. Kibela yutia daka bakurmania ki jimmi pahat. But ya bangro kibela kalad no haka jingisne jamme. To pediang yaki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi baro. Ngi karpadia me. Rengat ngi ba renkat bat kamaria te suti Bakhuid ka kami jango Palei ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pen snubha eme pateng la pateng ngilongi babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut bat bangini ra bat pen don buram eme da u kun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu. Kalla hamayu blayu pa badon bor. Haka jingelang kawe jungumen siyam Bakhuid. Barro kaburam bad ka jingero. Junam la junam. Amen. Kohimen ko para. Tongin duwai kumbaw Jesu lahi kayangi. Da kabaiti aga jingang nur jungi barro. Tongin don ka jing trang. Kabat jiliu banlong ki Bakhuid. Balong ki brio ba klein hakamatu Jesu hakiyait ki yang jongi ni duairu naga binda ki kinaparo badan hapadeng exam duai naga binda ki bapangi bashitam duairu naga binda ka Bible convention kumjuru naga binda bishop ibn sawan ben kinia ekamas hagata ga sngi jonga convention ba ka jingwan jongi kalong ka jing saiso habaro ka jinglong at ka jingim jongi kopa jongim ba habening kalong ka Bakhuid ka kateng jome Kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kendo kumba habening toy yang iminda ka jimbam jongi ka bahalaga sngi badamap yangi kereng khas jongi kumbangi rungi map ki ka Palei new yangi badwadilam yangi shaga jimben shoy and right up light yangi na ka basiniyo top light yangi ngi karpad ko try na ka jing siniyo barra Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign hagis ngi jangi, knam bada ka jingerap ka jingis ne jamme, ngi light bada bo na ka pop, but ngi yo jingeda na ka jing chinjar barra. Kat bangi dang ap ka melindi aga jingermen Bakhuid, but ka jing wan pa jungunom penim jangi, u Jesu Christ. Namar ka chumbi ka logi ka chumbi ka bo Ko trai Jesu Christ, meyu bela ong hagi apostol jamme, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wak pe de ki pop jangi, Henry ya ka jinge janga balang jamme, bad ha ka jings born jamme, tai ha ka ya ka jingsuk, bad ka jingya tale ka way kat kum ga mon jamme,
Mami uba im, pada basensia, genom la genom. Amen. Ka jing sugotrai kandon para bo rengka batpim. Ringkat baik. Dap da ka jingedo Christ tangin pai shaki himen ke paraban aigu yaga ai kublai jingsu. Hakami ukon lambro jungo blai. Hakami bakit kitna ka pop junga parte. So kito ke bala korcha ka jing kawai jungo ukon lambrot.
Adul kasih kadu Namar jomwe Naket gajing isnei Namar jomna Masnam melatese Halor digna Ikashidam baksha Yaram digna banda Kan bagi wainandra Namar jomne Tu ai donun bame Namar jomne Mensim basmadyaine Ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko minsiyam Bakhuid, Sngi yame. Nagabinda ka jingay bor, yang iway payway. Lembaga ne ka Eucharist Bakhuid, lembaga ne ka communion Bakhuid, lembaga jimpadiang yame haga communion minsiyam. Karku kardo yang iway payway. Pinkalay ne ka met ka par jangi, pinkalay ne ka minsiyam jangi. Pinkalay ne ka jingkwa jangi ben shakri yame, ben yid yame, ben mane yame. Jisu bayi karkod yang iway payway. Now bamen, now soid, naga jing sneer barra, naga bor janga pop. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To ngenia duwai. Daga jingyara basbun jame ko try. Takli yakitu kiba mela pendimai. Daga nega sacrament. Krambangin la ban yo yaga jimpenim jame. Hagi jimaya bat kumju. Haga rukam im jangi. Da ukris utrai jangim. Utrai undon reng kad bat pim. Ngu yaga kli jumpi karpadi ka jingkar ko now jisu. Ngi karpad yaga jingirs bun jame ko trai. Da ka bashanya haga jingis ne jame. Namar ba ngilayo pidiang name kat kaba ngidon ban ngilong. Daga jinga e jame nginut ban mon ya kaba de ban ngin le ya kaba bha kaba ngimon da ukris utrai jangim play button board baron kar ko yapi upa baru kon baru men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubar baba jang utrai daga jingim ke jompi Nambar Ripo. And you're
Putra Yesus Kristus. Namo Tuhan.